Gortuithe, Fáil Gaeilge. Welcome back to Fáil Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1 topic a de, Rannóg 3 an Fhoghraíocht leathan agus fáil. Level A1 topic 10, section 3, pronunciation, broad and slender M, focusing on pronunciation. Agus lamúna, leathan agus fáil. Fhoghraíocht leathan agus fáil. Pronouncing broad and slender M. Leathan agus fáil. Beidh tú ag déanamh cleachta fhoghraíochta na fuaimine leathan agus fáil sa Gaeilge. So you'll be practicing pronouncing the sounds of broad and slender M in Irish. Éis leis an mír, cad a thugann tú faoi deara? Listen to the sound clip. What do you notice? Closigh tú an bhír a dhá uair. You will hear the sound clip twice. Foghraíocht cuid a. Ma, muinál, máthir, mór, monarcha, muinteoir, démort, méir, millseog, níos measa, mecnóir, measartha. Foghraíocht cuid a. Ma, muinál, máthir, mór, monarcha, muinteoir, démort, méir, millseog, níos measa, mecnóir, measartha. Tá dhá uaim ag an litir M sa Gaeilge, leathan agus fáil, agus breathin fuaim an M an ngota a bhí an roimh nó I ndiaidh an M. So the letter M has two sounds in Irish, a broad M and a slender M, and the sound depends on the vowel that comes either before or after the M. Éis ríis an féidir leat an difríocht a chluisteáil. So listen again, can you hear the difference? Foghraíocht cuid a. Ma, muinál, máthir, mór, monarcha, muinteoir, démort, méir, millseog, níos measa, mecnóir, measartha. Agus inis aber ima dhé, and now repeat after me. Ma, or my, muinál, máthir, mór, monarcha, muinteoir, démort, méir, millseog, níos measa, mecnóir, measartha. Beidh an bhfilneog an Fhoghraíocht
leathan agus cail ut don gníomhaíocht seo. So you'll need the handout pronunciation broad and slender M for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes. Leathan agus cail. Cuide. Cén fá a míon leathan nó cail? Why is M broad or slender? Líon isteach an chreile seo a leanas. Fill in the grid below. And here you have guti, the vowels, leathan, agus cail. So fill in which are the broad vowels and which are the slender vowels. Agus inis, scríomh leathan nó cail in aice le gach ceann den na focail seo a leanas. So write leathan nó cail beside each one of the following words. Ma, milseog, níos measa, winál, de mort, máthir, mór, mecneor, monarcha, measartha, múnteoir, and mayor. Agus inis na freagraí, cuide na guti leathan, A, O, U, and na guti cail, E and I. Agus na focail, ma, leathan, milseog, cail, níos measa, cail, winál, leathan, de mort, leathan, máthir, leathan, mór, leathan, mecneor, cail, monarcha, leathan, measartha, cail, múnteoir, leathan, mayor, cail. Cuid B. Lay na habertí seo de réir mar a chluiseann tú iad severe. So read the following sentences as you hear them in the sound clip. Ní bhfuaimh gama, tá pian in an winál, tá a máthir óg, tá sí in a cónaí in árasán mór, aibríonn sé in monarcha, is múnteoir maí, téim ag siúl de mort, tá pian in a méir, bhí milseog agus café againn, maithíam níos measa inniu, is mecneor é, níl mé ach go measartha. Chluisigh tú an bhír, cuid B, agus éist go cuaireamach an tam seo leis na fuaimeanna in abertí. Is féidir leat na habertí a léamh I cuid B ar a millóg, an fhoghraíocht leathan agus cail, nó leanaíod ar an sleamhnán. Chluisigh tú an bhír a dhá uair. So you're going to hear the sound clip. Listen carefully this time for the sounds in the sentences. You can read the sentences either on your handout as you listen, or you can read them off the slides. You'll hear the sound clip twice. Cuid B. Ní bhfuaimh gama. Tá pian in a winál. Tá a máthir óg. Tá sí ina cónaí in árasán mór. Aibríonn sí a monarcha. Is múnteoir maithí. Téim ag siúl de mort. Tá pian ina méir. Bhí milseog agus café againn. Maithíam níos measa inniu. Is mecneor é. Níl mé ach go measartha. Cuid B. Ní bhfuaimh gama. Tá pian ina winál. Tá a máthir óg.
Tá sí ina cónaí in árasán mór. Aibríonn sí a monarcha. Is múinteoir maithí, téime siúil de máirt. Tá pian ina méir. Bhí millseog agus caffé againn. Mo hím níos measa inniuh. Is mecnóir é. Níl mé ach go measartha. Chluisigh tú an bhíor arís agus déan athrá ar gach abhairt inne a chluisteáil sa bhíor. So you'll hear the sound clip again. This time repeat each sentence just as you hear it on the sound clip. And then you'll get a chance to read each sentence out loud yourself. Could be. Ní bhuaim go maith. Tá pian ina mhuinál. Tá a máthir óg. Tá sí ina cónaí in árasán mór. Aibríonn sí a monarcha. Is múinteoir maithí, téime siúil de máirt. Tá pian ina méir. Bhí millseog agus caffé againn. Mo hím níos measa inniuh. Is mecnóir é. Níl mé ach go measartha. Agus inis, seanstid iad a léamh amach úsáid. And now a chance for you to read them out loud. Iver hain. Iver dó. Iver trí. Iver cethair. Iver cúig. Iver sé. Iver seacht. Iver hocht. Iver an lí. Iver a de. Iver handiag. Iver a dóiag. Cruthaigh dhá abhairt le leathan agus chéal onto. Create two sentences with a broad and a slender M in them. Lay iad amach úsáid a chur béime uaim on M. Read them aloud, emphasizing the pronunciation of the letter M. Ba cheart go mbeidh orainn an leathan agus an chéal a aithint. We should be able to distinguish the broad and slender M's as you read them aloud. Agus sin deire le Rannóg trí an Fhoghraíocht leathan agus chéal. And that's the end of section 3, pronouncing broad and slender M. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar suíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh Tinneas. I hope you enjoyed this lesson.
Like and subscribe if you got some value out of it.